Right, this is Ngo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium. First thing first, I'd like to apologize. Last night's videos, they had a problem with sound. I couldn't load all of them, but at least I fixed it. My brother, how do you feel about the game namhlanje? Pirates won, Polokwane City won. Nka pele ke tla o dumedisa wena buti lebitso la ka ke Elias ka jene no ke tlile o tla shebela Pirates wane ke le mosapoti wa Pirates mara tsele ba petseng ka yona ha se pele ha ya nthabisa hobane ha o ka sheba ke tla la ka hore coach ga hona le hore a tloele motho a sa bapaleng hantle a ntshe motho a bapalang hantle and ha o ka sheba di strikereng tsa rona ha re tlamele re tse finishing ba phasa di ball ba phasala mo tlamele re ba itse koulu re khone ho bona hore batho ba itse palo batho ba ka reng Erasmus ke motho se tlamembe e benching Erasmus ka mo ba benching wa mo kenya ka mora ka papadi o kena ka sa pilo ha khone ho bapala ball motho a sona le sale ke batho tlamele ba qadise papadi ena o ka ba kedisa ka mora substitute ha ba sa bapala ball ya bona ha ka sheba hona le mo maswangane le ena ma tlamele maswangane ho ya ka phase ka nako that's o batla ho bapala ball ya Peter sena ra bapala Sundowns ha tshwara di bolo tlamele re troopers o tshwara bolo ya tshi bolo engwe le engwe e tshwarang o tlamele a ithinte pele a yetse wa bona ntwe re tlametse I dire so and that thing it all just a team tse ngata because team tse ding di sebedisa menyetla ya tsona so if lena le sa sebedisa menyetla lena it's going to be a problem. Now you are playing Richards Bay ba ile hore bana le mathata nyana ha le khutla le tlo bapala le ba ile hore bana le mathata maholo Cape Town Space a le qeta be le dlala le Kaizer Chiefs ile hore ba le mathata maholo o bona ye ya Richards Bay ha ka sheba hantle dintho di away comes danto di away tsa rona ai a re bone re tlo di win le ka se di win ne re kena green ke se green ke mishime se re bapala Celtics mos a se je se ya phela ke se wele la gona bona ha se wele sa Orlando ha ka gatswa ha re so win ka je se re bapile le ntho le Stellenbosch ba re tsang ba re shapa ke di draw ke lose ga ka se win o bona ka ga win pine ai ke bona ka modimo tla ba re thusitse ke tla ba monate no and then man of the match ya how ne le mang man of the match wa o bana motho nna ke bona phamisitse ke losh o phamisitse a qeta coach wa montsha a tseba ha o sheba ka bolong nna ke tsebe ka go bolong go bapalwa kae wena o phamisitseng ke bona coach ya ntsha motho la a tswileng tutu a sa bapaleng o khona ga motlise ka game ya mosia ka rant ke mathata no let's hope like next time le tla wina gore ke na a be ke na go etlang ke nana le gona re tla be coach mhlomo o tla bona di mistake tsa di entseng o tla mela di lokise no thank you very much my brother thank you very much for supporting the channel. Please keep on subscribing. Just press the subscribe button there. It's just for free. Then make sure that you support the channel, and thank you very much to all who are supporting the channel.